чабышып, жорголорду салышып, мел биреген талаада байгелерди талашып. Тойго келгиле, оюн зоого кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Билегиле жаштар-ай, билегиле, шапар деп шаттанып жыр кагыла. Бириңен бириң калышпай, билегиле талыкпай, айланада бүт барың кошулгула тартынбай. Тойго келгиле, оюн зоого кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Обончулар оболоп ырыдагыла, булбул болуп барыңар сайрагыла. Таза чертип комузду, шаңды кошуп добушту, күлкү менен ыр менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго келгиле, оюн зоого кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Тойго келгиле, оюн зоого кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү.
Doğan'ın şanlı olacak büyüdür bakalım. Şanlı olacak büyüdür. Assalamu alaikum qadırman бүгүнкү кеченин коноктору. Алла Таала насип кылып сиздер менен ушу бүгүнкү бир эки жаштын махабаттагы бир байрам десек дагы болот. Бүгүнкү кеченин күнөкөрүнө Эмил жана Бегимайдын ак фантазия менен жалпыңыздар кош келипсиздер деп кереметтүү талисман кафесине дагы бир жолу жалпыңыздар кош келипсиздер туугандар. Assalamu alaikum kalbaşan adalar, жолукчан апалар. Алтындан ардактуу болгон, күмүштөн салмактуу болгон жалпы жамаат коноктор. Кош келипсиздер. Бүгүнкү махабат майрамыбыздын биринчи бөлүгүн ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Sizlerden bizlere ruhsat sınıf Astana'da 2 жашты отурат туугандар менен сиздер бир шандуу кол жооп берсеңиздер. Илгери бир каада салды өзгөчө болгон экен туугандар. Азыркы каада салга баш эли дагы алакандай Аябастанга турак чабалы 2 жаш ак басабыда турат сиздерден биздерден уруксат сурап. Алакандай Аябастанга турак чабалы 2 жашты ортобузда тосолалы. Saltımızda baş eyle tığındır, atarı toğalasın, atalar gelgen bulduğunu. İyilip salam salağız, özgöçe atalar gömünde vazgeç şaşkenize. Kanalımızda atarı toğalasın, edeler gelgen bulduğunu. İyilip salam salağız, özgöçe edeler gömünde vazgeç şaşkenize. Sizlerden baktığınızlarda amandığınızlarda tilep gelgen, жалпы жамат келген бұл тойға иіліп салам саламыз өзгөчө жалпы жамат көңіліне вазгеніздер. Рахмат, бар болыңыздар, бақытты болыңыздар. Ардайым башыңыздан бақыт ұшышпасын. Отырыңыз туугандар, орындықтан орналар, чоң рахмат. 2 жашты сыйлаңыздар. Алдыңызға тапқан тұтқаным бағыратып алдыңызға жайып, сізде менен бізді жолықтырып отырған бүгінгі 2 жашқа ақ паталы біреңде отырған сіздердің бір шаңды қолшаңыздар менен бүгінгі ушул Эмил жана Бегимайдын башын үйүтүп отырған Бегимайдын апасы сыйктак болот Эркеже жана үкөсү Азиретти чакырткан сондар. Келиңиз Эркеже. Сөз кезеги сиздерде келиңиз. Эркеже жана үкөсү Азирет. Mandu geçizler menен бүгүн ушу менин жакшылыгымды тең бөлүшүп келгениңиздерге чоң рахмат. Бегимай кызым, Эмил балам бактылуу болууга, тааныштык болууга эч качан ажыратпасын. Өмүрүңөр узун болсун, урушуңар жайык болсун, келечегиңер тең болсун. Бала чакалуу болуңар, көп баланын акемеси болуңар. Бегимай кызым сабырлуу болсоң баары жокту жеңесиң кызым. Жакынкы кыз кеп жеткизет дейт, алыскы кыз төш жеткизет дейт кызым. Кеп жеткизбе мага кыскасы. Төшүнө жеткизе кызым. Баарыңыздарга рахмат, ушу жакшылыкты тең көрүп отурганыңыздарга, алдыңыздардагы даамдасыз жакшынакай ойноп күлүп көңүл ачып кетиңиздер. Ушу рахмат сиздерге. Mandu geçişler menен hurmatlı tutanlar, hoş geldiniz. Bizim bizden Begimay özünün ömür içinde soğuk kalan için vakti oldu. Şu rahmataydılarına götürür nasıl olur? Келіңіз, Эркеже, мына бүгін тойды сөз менен ашпай, билги менен ашып бердиңиз. Келиңиздер туугандар, музыкасы бизден болсун дагы бии Эркежеден болсун калганын эл өз билсин деди. Маэстро, бүгүнкү биясыбызды биринчи тойгон сөз келсе туугандар.
Sizlerin alınızlara kızmakta oturgan mümkün bir dağı bir geçenin hizmetkeri sektarı olup aldığınızlarda madaniyatın mıқты hizmetkeri de sektarı olup Бірінші жігітіміз Нұрик Тиматов деген жігітпен істерген жалпы бұл үйіне деген аталар шығарып береді. Қалыңыздар. Мен денемін алтындай болған денеміз бар болсын дейді бар. Ошолардың атына белестерді жүресі қалыңыздар.
Beyapanda çıktı benim kanım. Beyapanda böyle kanım. Arda'yı olduğundan okunan ederiz var olsun ortazlarıyla. Kemizde konuklar, sırtta konuklar içkiye şakıraylık bizden birinci oğlu aksakallarda şu kutupta zemine şakıraylı dep turabızdıgınlar. Kemizde bizden dağı bir algaçkılı aksakallardan sözü şakıraylık aldığınızda sizler şanlı olacağınızlar menen жалпы аксакалдар чыгат экен туугандар. Ажыбай ака жана Жаны ака, Шабдан ака, Аяш энеси, Мукаррам эже ушул жерде болсо сөз кезеги сиздерге туугандар келиңиздер. Аксакалдар, жамааттарды чыгап келиңиздер. Ажыбай ака, Жаны ака, Шабдан ака, Аяш энеси, Мукаррам эже келиңиздер. Бүгін сүйді отырасыздар, мына қызыңызды тұрмыш құжатып. Біріншіден айтар осы қызыңыз барған жерден бақыт тапсын. Сізге, сіздің туғандарыңызға күйінді болсын, күйінді болын нәчеткенде. Ошал барған жерге бартап, Қырғыздың мемін деген керлерінен бол. Бізді сыйлықтан алышындай қызыңыз бар еді. Шу күйеуалауыздағы көп балалы болып, біздің алдымызға келген жайнап шығат тұрған балдар. Біздер өктен шу күйеуалауызға. Шу жақшы күндерді чоқ өткөргілі, біріншіден атының ерді сыйлағыла. Шуғын абжем қандай ол отырады білесен, ұзат отырып. Шу қайнатаңдарды, қайнеңдерді сыйла, ошылардың туған ұрықтарды сыйла. Сен ошо аяқтың қызы болдың. Неде шу бақыт алай қалай, шу бір туғандардың атынан. Шу сен бақытылы болсың, апаң бақытылы, бәрі өз бақытылы. Шу біздің алдында шуыз, біздің қызымыз шу жерге бар бақытта. Шундай болып, көп балалы болып, мынандай жақсы нәрселерге жетістіңдер. Дайым сыйлықтанып жүре тұрған қыздардан бар. Рахмат, бақытылар бар. Саламатсыздар, құрметті туғандар. Еміл Бегімай тілегіңерді аулаталы берсін. Денсаулығыңар чың болсын, өзіңерден ағарып көргілі, көп балалы болғылы. Şu жалпы ушул жерде турган жана сырттагы туугандардын баардыгы сыйлыктан аталган жаштардан болгула. Эркемже тилегиңизди Алла таала берсин, ушундай эле сүйүнүп жүрө бериңиз. Сүйүштү, көп сүйүнүңүз дагы. Жалпы эле туугандар эсен бололу, Кыргызстаныбыз тынч болсун, эли журтубуз аман болсун, тууган уктарыбыз баардыгыбыз жалпы аман бололу. Бакыт талай. Урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Мен да ушул 2 жашка күбө болуп бүгүн келип калдым Кыргызстандан. Эрке досум, биринчи өзүң айтарым, ден соолук, узун өмүр. Ушу балдардын күнү үчүн көр дос. Мына күйөө бала менен кыз бактылуу болсун, бала чакалуу болсун, 2 жакты тең сыйлаган умандуу жаштардан болсун. Ушу дайым эле жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Баардык туугандар аман болгула, тынч болгула, ушу тойлордо жолугушуп жүрө элем. Баардыгыңарды көрүп мен сүйүнүп атам азыр. Той кылана берсин. Hurmatlı konaklar, hurmatlı mehmanlar, Mevana karındaşım baktırı oldular. Samırlarımız vakit olsun, deniz olanları olsun. Şu erkeceğini kayıncı yurtu seyleğen, жақсы алдыңғы семейден болып жүргенler. Жерге Ақжол. Рахмат, айтқан тілектер қабыл болсын. Белек пешкендерді тапсырасыз, тоғандар келіңіздер. Қош келдіңіздер. Музыканың қоштасына белек пешкендерді шырғаласыз.
Бақытты болыңыздар. Белектер құт болсын. Белекті көтере алған қойылжайдан болып жүре беріңіздер. Не дейсіз тұрғандар, алдыңыздарға ыстық шырпы тартылып қалыптыр. Тамағыңыздар татты болсындар, дағы бет шығармар таттылар айтайлық. Андан кейін жалпымыздардан биге қашыға келіп қалып тұрғандар. Келіңіздер, дағы сіздер алдыңыздарда. Мағданатты мұқты ұзмат келінсек дағы болады. Көрік, фирмат, келдік. Tamamızlar devam olsun. İlk yaş basıyoruz.
tatlı olsun toğanlar, kendinizler bizleri keyinki sığdı konukları sözü ödedişine hareket kaylık. Sizlerden bir soranış toğanlar, bizden ayrı bir konuklar çıkkanda bir şamda kol cevap versinizler. Bizden konuklar söyleydirgan bol çıksın ha. Kendinizler sizlerden bir tağı bir şamda kol çalınırmayan. Benim ayda haka juttu dep jazdırıp ketти toğanlar. Saşka ake jana Azim ake, Kuşlar ake, жеңелермен жауап келсер келіңіздер. Сөз кезегі сіздерде екен тоғандар. Келіңіздер. Жақынырақ қалмасын деп бар. Uzun ömür sürdü. Birbirine silahla, yıkatmayan silahla taşlardan bulundu. En soğukta oldu. Ömrünün uzun olsun, bak karmaşmak olmadan tutmuyorsun. Mikrofon. Begmay, yolun baktığı olan şu Tenen işinesinde oynap görüp, ömür boyu onunla karmaşkan olmamızı büyük, көп balalı olup, жақсы yaşamamız. Ben de şu sözleri başlayayım. Rahmat, aytkan tekler kalып отыр, белек бечигиндер тапшырабыз тоғандар келіңіздер. Belekler kavgasın, vakti olurlar, başınızdan vakit kuş uçmasın. Ne deyiz toğanlar? Tamam tatlı bollakşaydı ne deyiz toğanlar? Otura versek, kırmızının için nege çıkart dese, otura versek kardeş çıkart deyip. Dağı bir jardama toğanlar, mına olacaktı 99 boy 50 kapekten süre tartı kelçin, ömürek. Mına, kızımatınızlarda ömürekten jigit mına. Sürekte tartı otatken 99 boy 50 kapekten. Eslerike düşüp koysanızlar, bolat toğanlar. Medeyimiz hazırkı çıkan Kuşlar Ekan'ın atından, jana Azim Ekan'dan, Saşka Ekan'ın atından bir geçişine ilk toğanlar kelіңіздер. Oturur bir mineyle kandan giyin konuklar çağırırız toğanlar kelіңіздер. Cevapınızlarda bir geçemez. Sizler toğanlar, Garip ake, Muhtar ake, Nurlan ake barız mı? Erke ezinin tağıl cüptar ake. Cemaatınızlarмен söz güzele çakırıyoruz. Barız mı? Hatta gece ne diyeceğim bir şey. Bizde Çin'de kıvamı çayavay çoğun sizlerge degen şu.
айтарым şu алдыға адам қойған тұрмыш бақытты болып дайын şu дүниедегі барлық жақсылықтарды қалайын көп балалы айтып кеткен қарулардың барлығын башынан бір-біріңе түсінген бір-біріңе сыйлаған жақсы үй-бүлелерден болушыларды қалайын апаңарды сыйлағыла туған ұрықты алдыңардан çok kişi çıksa salamыңарда дайын болсын қысқасы адам болғыла бақыттылы болғыла да Erkece sizge dağı şu baldardı жақсы тәрбиелеп өстірген sizge dağı şu çok rahmat. Şuların gülü üçün görünür, nevere bağınız, hiç kaçan şu ormanınız, şu ardayım şu sıylı adamlardan болып жүре беріңіз. Қалған туғандарға şu toylarla жолып жүре береді туғандар. Qurmatlı жаштар, bu toy мәреге болсына, şu adamlar Aysallı olsun, Baktılı olsun, Armışkan kararlarından birlikte olsun. Жақсы несілерін бардығын қалай мүшілмесіне geçecekler. Gece sizge rahmat. Ağyolunuz ağrayın, destek olun, şu balların bağı üstün, koydu koydunuz burada kalasa, şulardın vaktısına bile var olup, ardayın mesele çarkırap çaynap güzel veririz. Жашоодо көңүлүң сүйгөн адам менен үйлөнүп, кол кармашып, өзүң каалаган тилегиңе жетсең жакшы карасаң, сонун жарашат. Бар болгула, бай болгула, окугула, өзүңөрдүн өзүңөр көйгүлө, эмне тилеген тилек болсо ошол тилегиңе барып орундалсын. Дайым ушу бүгүнкү күндөгүдөй жаш болуп, сулуу болуп жүрөсүң тилектешим. Gece mutluyuz. Nasıl Gecesilerle soğuk bekar bozulmuşlarla çeliştik. Ödep gülüyle sürüyoruz. Cevap gülüyormuş, isteyenlerden soğuk. İşinizde iyi gittiler, rahmanınızlar, baymanınızlar, rahmanınızlar. Çok rahmat aytılgan kalıp tekrar örtası da okuyalım bileklikçileri öz illerine jetkir alası. Muzikanı kurtarsan. Rahmat, aytkan tekler kal olsun, bileğinizde kutlu olsun, vakit olmadan. Nurman Akaş'ın sözü, Çimbert'te eşke. Sözgör çıkpay kalgan alaklarda biraz eşke geçeyim bulanken, hayırdan sözgör çıkıraylı, kelizler. Bir şatıra kol cevap versenizler, evliden cezdesi jana ecesi siktağı bulup, Ruslan Akaş'ına ölmez kalece söz bezege sizlerdeki kelizler. Canım cevaplar versin sizlere. Kelizler bunlar. Ruslan'a gelmez, ölmez kalacak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 yaşta balorumuz, ne sonra uzun ömür. Çakmıra.
Ömür uzun olsun, 2 yaştan. Anlaşılan kolay hiç ajrашмасын. Bu baktığım günlerimiz görürsün. Жана кымбаттуу коноктор, ушу 2 жаштын махабат тоюна куш келипсиздер. 2 жашка кааларыбыз чинден солу, узун өмүр жана ошондой эле түбөлүп бактылуу болушун каалайбыз. Бактылуу болгула. Кармашкан колуңуздар көбүрөөк чыгышыңыз болсун. Аллахым сиздерге түбөлүп башкандар болмосун. Жашооңуздарды жалаң гана жакшы көзөрмөндөр менен көрүңүздөр. Çok rahmat aydaman kuvvetli kırılmasın evladı. Alıp çevirmek birlikte. Sağ onları kendinize. Ruslan Aga sizde mümkün mü? Sizde söylü konuklardan biri de cazip etti de. Siz asabilleştiniz degende hazır siz ellerden bir bilgi çakırasın mı? Söylü konak bağlayın. Elder sizi silahına cevabınızlarda Ruslan Aga'sına bilgi çakırasına. Maestro, muşkası bizden başına bir sistem olsa. Şarkımızdan öpüyorlar bilgi çakırasına. Ben özünün mağan cengi silahın Allah'ımız okumay ve sınağın
Sizleri dagı olsa tartışmayız. Sizlerden hurmatınızlarga temel muzgalga bo'lsa birlashib tarjimasi zıt tartı muzgalga. Oturgusu gelmeye kaldı, Karaçı gördün mü? Ben size doğruluk şeydi. Sen ayıttın mı? Sırtta konukları düşmeyin, çamurlaştı onlar kendinize. Oğurluklarından doğrultanlaştı onlar kendinize. Isık tamamladık ve soğanlar tamamladı orada. Çiçineke Dayana beğenmiyorsun değil mi? Açalım.
Қажылығы білесің бе? Ой білейін бе? Білесің сана көкілі берем, ақша берем, майлы? Қарағылай сұра, біле, сана жалпы жашпауға келдер. Кеттік, сана, білді. Ана. Жүр. Бас. Білді баяна, білді. Көкіл аласың, ақша аласың, ана. Hayır, gelemek. Bakın şaşmamızı hoş bulduk onlar var mı? Aramızda şaşmalar. Ne azamatlar, bir ne güle? Buna kırmızı bir uçundan biletti onlar. Kendinize tohumlarını bol çap yapsanızlar. Bugün gecenin dönörlerleri çanır olaylı. Emeğiyle kaçana Beygimay'da çap gösterin. Hoş geldiniz. Bırakın atmayın. Sizler orta olasınız. Böyle bunlar büyük toydu. Kızıl tuğaz emni sizler başına peresler. Konuştan sizler parasınız. Emeğiyle uzatı kapı turaz. Beygimay'da uzatı. Karama karşı turaz. Orta. Birbirinize жақын. Жол бергенде, осы тасыма кемге лайық болса, bir қадам таштайсыздар. Түсінікті бе? Бүгінден бастап үйде кем қожайын. Бүгінден бастап тамақты үйде кем қылады. Бүгінден бастап үйде кирді кем жойды. Кейінгі жылы бешік той болса, баланы көтеріп кем қарайды. Ana, taşan? Eki, üç bala kız balalı onda, iki koldan kim köteret? Köteren ol çap onlar. Emi birbirinizde qarayısızlar dağı. Birbirinizde qarayısızlar. Begimay seni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Olamda dunyoda eng baxtli. Eng baxtli, Sizce? İşinizde, şunda. Hazır Beygimay jana qanchalik süysеңiz, Beygimay arqaga iki qadam жылып qo'yingizchi. Bo'ldi, 3 qadam bo'lib ketdi. 7 qadamni atlab borib peshasidan bitta qo'ysangiz ishonasiz mana. 7 qadam 1 2 3 4 5 6 Jamon qatnashayotgan bo'lsa, qo'zg'ashingizga. Rahmat. Kendinize tuğanlar, bizim bir qağı bir suylu qonaqlar var ekan, sözga chiqaraylik. Jana biz isportdan kishine qatashib ketdik, kechirim so'raymiz tuğanlar. Kelingizlar, jol bilan Beygimay ejaning tog'alari jenzelerda жаздырып ketdi. Olmaz aka, Qılıç aka, Vaqtibek aka, Muxtar Murat aka, iki Murat aka var ekan tuğanlar. Kelingizlar, jengalar bilan so'zga sizlarga kelingizlar. So'zga sizlarga. Şunu hala yapacağız kendinize. Cengel yerine, Cengel hala ki. Siz de yapacağız.
Cevabınızı. Şekerimize de satacağız geldi. Olsunlar, kulağımızlar bizden konuklar olsun. Kendinize. Bakın onlar, nece size almışlarını yaşlığım görmüş, yaşlığıyla görmüş, sağlıklarınızdan ben soluk, Rahmatım. Leyman Sincan bugün dünyada görüşlersine qanday ma'noga açık bolsa ömür boyu yaşamalı şunday bolur. Limordan hiç kaçan qanchalik ko'rsa o'shancha o'tkirsin degandey pul tilak bersin, baxtli bo'ldilar, bola chaqali bo'ldilar. Biz suymoqtangan yubillardan bo'ldilar. Ajemdan hurmatini aqtab shu ishingizga baxtli bo'lsinlar, biz baxtli bo'lsin. Baringizlarga ma'noga hech xavotirsiz. Қалған рүтлектерге қосылып келмес. Алып келген белек пешеде тапсырас тұрғандар жақсы. Dilekler kutlu olsun tuğanlar, var bolunlar, bak bolunlar. Aldığınızda tamam tartı tuğanlar, tamamınızda tartı olsun deyiz dağı. Sizlerge bir cevabında üründesin tartılap bizden avaz bek az. Çıkın kendiniz avazga, söz gezegen, kutuklar gezegen bir de bölüşkeniz. Çağrı Fad, kutmandı, şu geçizlerden romantik. Bugünkü gelgen şu Emil Erkan'ın, Emil Melen Beymaydın ülünü ülpetuyuna. Kamesi ne deyizgenizdir, şu iki yaş cıakşı günderde ötkesin, karmaşkan olduru hiç kaçan üzülmesin. Tümünde çıkarmanı cayınırdım bet açarı, iki yaşlı olmakına da bireyin, şım degenirdi bilgisini karısına. Yaşam
Çıkarmanın cevabı gelin orta size çıkmasın. Sözüm kayra kayra